vanhu va Xikwembu a ni ku mina tshikani leswiya swo mi twa onge Xikwembu a xi mi rhandzi kumbe a xi mi favor kumbe a xi mi twi loko mi ri karhi mi vulavula. Swoswoleswo swi endla leswaku hambiloko mi khongela mi twa onge a mi fikeleli laha Xikwembu xi lavaka mi fikelela kona, kambe lexi ni lavaka ku mi tsundzuxa xona i ku xikhongelo xin'wana na xin'wanyana lexi u nga ta xi khongela Xikwembu xi ku twa kahle, a xi sivekanga tindleve. Tshikani timhaka letiya to mi nga tshembi swikhongelo swa n'wina, hi ku hi leswi endlaka va mi blackmail emotionally. Emotional blackmail yi sukelaka ku hi twa onge mufundhisi kumbe elidara kumbe seniyara i na matimba yo va a ya mi release-ela mikateko eka Xikwembu. Mikateko ya wena a yi le ka mufundhisi, mikateko ya wena yi le ka ripfumelo ra wena ni loko ku endla rito tanihileswi rito ri lavaka leswaku hi endla swona. Mi ta blackmail-iwa masiku hinkwawo hikuva mi ala ku pfumelela Xikwembu xi mi tirhisa na ku pfumela ka n'wina ku tsanana. Loko va ku swi nge endleki hikokwalaho ka ku hikokwalaho ka kala mi nga lavi ku endla xo karhi, kanetani mi ku Xikwembu lexi hi xi khongelaka xi hi tive hi nga se za hi va kona ka misava leyiwani. Xin'wana na xin'wana hi nga ta famba hi ya xi endla hi ku pfumela na ku tshemba leswaku Xikwembu mikateko ya xona a yi tshami eka ti-closet ta vafundhisi. Mikateko ya Xikwembu a yi tshamanga endzeni ka tikereke, mikateko ya Xikwembu a yi tshamanga emavokweni ya vanhu, kambe mikateko ya Xikwembu xi ta hi katekisa hambiloko vanhu va nga lavi, because Xikwembu lexi xi khongelaka is not a respecter of persons.